Yego nibyo, iki ni ikiganiro mugomba gukurikira buri gihe. Iki kiganiro gicaho buri munsi kuwa gatandatu no ku cyumweru, uba ugomba kucyumva kuko kiba kirimo ibintu byihariye. Iki kiganiro kivuga ibibera ku isi hirya no hino. Niba nawe ushaka kucyumva, dusubscribinge kuri channel yacu kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bibazo biri hano hanze. Ibura rya essence, peteroli kubera intambara ya Iran na Amerika. Iyi ntambara yaciye ibintu, aho amatike yo mu Rwanda ari guhenda kugeza aho naribu abapolisi ubwabwo bashinzwe ingendo bakaba bari kutwibwirira ko tugomba guparika ibinyabiziga byacu twiguriye ku mafaranga yacu kubera ibura rya essence na peteroli. Si ibyo gusa, hamwe no mu bihugu bimwe na bimwe no mu Bubiligi ho ingendo zarahagaritswe, cyane cyane indege zaraparitswe kubera iriya ntambara ya Iran na Amerika. Ibi ngibi rero bikaba byarateje ingaruka ku isi hose. Ku isi hose Iran na Amerika bikomeje kuduteza ibibazo, aho kuva mu karere ujya mu kandi birimo kuba bihagaze mu 5,000 ku modoka, tekereza kuri moto. Ibyo ni ibintu bikaze. Ikindi kiriho essence ikomeje kubura, ibikoresho byo kwa muganga byabura, urugero zaga, kuko ziriya ga ziba zikoreshwa mu bisigarizwa biba byaraturutse muri gaze bari kuyikora. Peteroli iracyakomeje kubura, kandi na gaze nayo nuko iracyakomeje kubura. Ubu ngubu nubwo muri Amerika barimo bararwana na Iran, ubu ngubu ntago Amerika ifite ubwoba kuko yo ifite essence. Muri Amerika ku munsi bakoresha ubugunguru miliyari 500. Ubwo ngubwo nubwo bakoresha buri munsi cyangwa ku mwaka bakoresha ibihumbi miliyoni 500 z'ubugunguru, ku munsi bakoresha miliyoni 5 z'ubugunguru. Kandi Amerika isigaje ubugunguru miliyari 5. Ubwo fata miliyari 5 ugabanye miliyari 500, urahita ubona imyaka basigaje gukoreshamo essence bafite. Niba wagabanyije neza urabona imyaka 84. Amerika essence isigaranye yayikoresha mu myaka 84. Ibi ngibi bitejeje ikibazo by'umwihariko mu bitaro. Iyi essence idagumye kubura, twajya tubura ibikoresho byo mu bitaro. Ntabibabwiye amaga, biriya bikoresho bambara barimo barabyaza abantu kugira ngo batandura indwara zo mu maraso, nabyo bikurwa mu bisigarizwa bya essence. Iyo bategura amazu, essence na peteroli, biriya ni ibisigarizwa byayo. Ikindi kandi iyi essence niguma kubura, uzajya usanga turimo turakoresha bya bicupa n'amaparasitike yose twataye, amashashi byose tuzatwongera bidusabe ko tubifata tukongera tukabisubiramo, kuko na biriya bicupa n'amashashi bikorwa mu bisigarizwa bya essence. Iki ni ikibazo gikomeje gutera isi. Mu myaka iri imbere bazajya abona gaze yo gutekesha ari uko ateye soya, ibigori, ibishyimbo. Ku isi abantu bazajya baratera soya cyangwa ibishyimbo kugira ngo babone gaze yo gucanisha. Iki ni ikibazo. Ngaho tekereza, ese ku isi bazajya batera ibigori na soya kugira ngo babone gaze, cyangwa bazajya babitera kugira ngo babone ibiryo? Tekereza igihugu kizareka ibyo byose kikajya kiterera soya kugira ngo kibone gaze n'ibintu nka za peteroli na za essence. Tekereza ibibazo biri hano hanze bigiye gukomeza kugorana. Ubu ngubu mu bice by'u Rwanda za Kigali, umumotari ari kwicara kuri moto ari uko abonye umugenzi, yaba ataramubona agasunika cyangwa se moto akazibika, kugeza aho na leta twibutsa gusiga imodoka mu rugo tukajya dutega mu mabisi akoreshwa umuriro. Nyamaza ibi ngibi ahanini biterwa n'iriya ntambara ya Iran na Amerika. Iyi ntambara yari tuvugishije mu bihe hari intambara imaze imyaka 5 cyangwa 6 ntacyo yari dutwaye, ariyo y'Abanya-Ukraine n'Abarusiya. Iyo ntacyo yadutwaye, iyo ntacyo yadutwaye nibyo koko, ariko iya Iran na Amerika bitukozeho. Ibi bintu bigomba gusubirwaho, aho bapapa bumvikanisha abaperezida bagasubira ku murongo bakabireka. Nibyo koko agahenge karabonetse, ariko ejo n'ejo bundi bazongera bakuzanyeho barwane. Iran yafunze inzira zose zitwara peteroli mu bindi bihugu, ariko ikavuga ko izindi nzira zifunguye havuyemo ibihugu by'inshuti cyangwa se bikorana n'igihugu cya Amerika. N'aka ka essence tubona n'aga peteroli nuko ibihugu bidakorana na Amerika cyangwa byumvikana atari byo biba byagenda. Uyu mugezi wafunzwe, Amerika Donald Trump yakomeje gutakambira umuyobozi wa Iran ko yarekuza agafungura amazi, ariko umuyobozi wa Iran yarabyanze. Ibi ngibi bimeze nko kuvuga ati yewe mugabo mfatiye umugore wanjye ikomeze wirongorere.
ibi nawe ari wowe ntabwo wabyemera. Ese ubwo wowe wabona ko umugore wawe bari kumurongora ari kuguca inyuma nawe ukavuga ati komereze, cyangwa uri kumurongora wamukubita igiti cy'umutwe agapfa? Ibi ngibi biracyakomeje kubabaza. Tugaruke inaha mu Rwanda ho aho tubona gaze metane iri kugenda ishira kubera ko abantu bari kuyikoresha cyane. Nibyo koko namwe mu Rwanda mwifitiye gaze metane, ariko ntabwo ihagije kuba yagaburira igihugu mu gihe cy'imyaka 7, 8, 9, 10 mufite gaze nkeya. Ibi ngibi bikomeje guteza ikibazo mu gisata cy'Afurika n'indi migabane yose. Ibi twabyirinda gute? Twabikora ute? Ikiriho ni ukwirinda gutwara imodoka yawe ukayiparika mu rugo. Ndabashimiye ko mukomeje gukora subscribe, kandi mukore n'izindi mugasharinga n'abandi bakore subscribe kugira ngo umuyoboro wacu ube munini. Ciao ciao. Mukore subscribe ku channel